Kalau aku letak je, why not? Cepat sikit Syifa tu mampus. Mi letak apa dalam bubur tu? Oh, Mi letak carrot, halia. Ha, ah, sedap sangat ke? Macam rasa Italian food je. You okey ke tak ni? Macam tawar sikit. Yelah, memanglah. I tak letak banyak garam pun. Sebab garam is not good for your health, kan? Oh ya, by the way, sebelum Umi lupa, actually Umi plan nak buat sales Al-Haya tu. Sales sambil sedekah. So, bila nanti you dah tak ada, Astaghfirullahaladzim. Maksud Umi, bila you tak ada dekat butik tu, kan, pahala you akan selalu mengalir lah. And kita punya customer akan selalu doakan supaya you cepat sembuh, cepat sihat. So, what do you think? Umi tak payah susah-susah lah, Umi. Nak fikirkan pasal Haya. Sebab saya dah suruh Zara uruskan semuanya.